diretse lehatshe ka bophara mme thata setšhaba sa Tlokeng jaanong sone se ke batlang go dumela gore setšhaba se ga se soke se tsile go tsamaisa ra rona sentle ke re la amogelesegile mo Anglican phuthulogang dibine le rona jaaka bina re celebrate botshelo jwa ntate matwana diketso ga o tswa ka lebati go to the left go na le bomme ba ba ganta ga le batala supetsa modimo a lesego ga tsaye modimo a le boloke. Thank you, Church Warren. Ke wa modimo ya no ra mo re tsene ra putulo go tona ya bona ha re tsere mo se go se sa rata re bile re bue ka botshelo jwa ranta nala re ja ka nna le mo le gore ono go le bo ke tenyana re simolla ka nne ke na le tshepo ya gore mafuka re ta bona go dira pina tse re tla di bina tla mo thatafatsa mme ya no re simolla program ya rona ke khubame ka mangolo ke kopa maitsholo a go simolla la ta le ka go tlo na go re tshware re fetse ka nako mme re simolla ke le mo ge moruti wa rona Vicar General Joseph Tshwane yena re mo tlhokometseng kwano le baruti ba gagwe le di-church warden moruti di a go ga ke na botsa sebaka se se thata ke lemoga botlhe ba ba leng teng ya la amogela phetogo ya modimo. Thank you all for coming. Mme o teng a gare ga bona na le bana ba tla goroga mo sebakeng se se khutshwane. Mme pele ga ke simolola ka dipuo before we start the greetings from the different speakers ene o re mo tetseng ke mang ke tshwanele gore malome a tla re tsebise gore o re mo tetseng fa ke mang ntate Tloki ka o re tsebise gore tetseng mang fa. Indeed, this is a celebration that we must all display for this day. Malume ke tlhalosa ga ke malume a motse malume wa bogala letso mo tsamaisa tiro ya ga bua ke bona gore re kopanetse mampo mme ke na le sereto ga le ka le ba papisana tse di tshutse sereto sa hae ke motshweni mme e re motshwening wa ha khiba le letso ke ho kuma ditlha a hlama mantseo amantsi ba a hlama ka hanong re bone mo o jelang tsa batho le telele le kgaotse mona tswela ba mme ka botswane ke ena motshedi eo e re mo kopanetse ka le Thank you, Tate. And I can next I can call up Bua Sesotho. So I didn't that Arabale. Put out the Pile or as any Putsonyani. The very small lateral level ministers for 10 hours. But it will give a 4 minutes. What how another one? You can't that. These are my engineers. So I got better Gavana Obina Wait. Bokora si Pidero made Bizaba ministers for 10 hours. Bakaterga.
ne ke re dumela batsadi mo lebeneng le maatla a Morena wa rona Jesu Kriste. Ke ne ke re le ha o sa itse go opela o ka re tshela wa tsikinya mmele hela wa tsikinya mmele hela o ba lebelle ka ha go tleka ka tswetswe ya go ba wa itsa dula be go go be ditsi ka ha re mele tsapina bo ke mafu lekgotla la baruti ke lekgotla le le kopanyang dikereke tsotlhe tse di mo tlhopheng yaanong mo bathong ba ba teng gompieno ba ba mo lekgotleng ke nna yo e leng gore gongwe ka tswa ke tsamaele le re Mokefane lebaka le le rileng amen yaanong nna ga ke na go le bolelela gore o tsene mo lekgotleng ka ngwaga o mme ke tla le bolelela gore nna ke tsene ka ngwaga o nna ke tsene mo lekgotleng ka 2002 ke itlhela Father Patrick Mokefane a le mo lekgotleng ke mongwe wa batho ba ba ne ba nkamogela mo lekgotleng I think e ne le nna o monnye mo go bone botlhe nako eo yaanong ra tsamaya hela jalo re Mokefane o na tsenela position tse di harologaneng mo lekgotleng o na nna modulasetilo ditheme tse pedi 4 years a le modulasetilo theme e nngwe o na le modulasetilo ke le mothusi mokwaledi wa gagwe theme e nngwe e ne e latela a le modulasetilo ke le motshwaramadi mo komiting yaanong gongwe ka go bantsi ba metlowa ke tlo go tlhopela tse ke itseng gore ga gona o katla a boa ka tsotlhe e ne ya re ka ngwaga wa 2006 nako e ne lefatshe la rona le tlhasetswe ke segajana yaanong nako ya teng ke nako e leng gore puso e ne e simolotse e ne e dirile zidnaka yaanong go ntse yalo puso le dikereke go
go dirwa ke napa e kopanyang dikereke le puso mo HIV and AIDS. Yaanong e re la go ntse yalo ke nako e ne e le gore go ne go simolola gore dikereke di tsamaya di rapela jaaka le itse gore ka kgwedi ya September di tsamaya di rapela jaaka. So ba DEMSEC ba tla mo go rona re le lekgotla ba re kopa gore re tsamaye re simolole go tsamaya re rapela mo dikolong mo ditleliniking jalo jalo. So go na go le thata ka nako e ba ka o lengwe ka gore ke nako e leng gore dikgang tsa HIV and AIDS ba phuteng ne le santse le sebedi simololang wa nako bua ka tsone mo e leng gore mo dikerekeng tse dingwe ne e leng gore ga o ka bua lefoko la HIV and AIDS e nna e kete ke motho o dirileng boleo ra o tla jaanong ga go tseyalo re ba go buisana ka kgang e mo lekgotleng mo kopanong ba bangwe ba ya kwa ke gakologelwa nako ya teng mongwe a nthare lona bo boane le batla gore re simolole go bua ka dikhondomo mo dikerekeng tsa rona. So go ne go se monate ba ka o lesi yaanong nako moruti Mokefane e ne e le ene modulasetilo ka jaaka modulasetilo o tla tshwana ke gore o tseye ditshwetso akere yaanong ra le ka go buisana ka yone kgang e be ko bohelong a ba tsaya tshwetso gore nyame ba e leng gore ba tsena mo monong go diragatsa kopo ya puso a ba dire jalo ba e leng gore bone ba bona go sa tlhokagale gore ba tsenele le bone ba dire jalo. E ne ya re ngwaga o ne re tsamaya re rapela mo ditleliniking le mo dikolong re le two e le nna le Father Mokefane re le two hela yana dikereke tse dingwe tsotlhe ba re rona ga re tsene teng yaanong e ne ya re ga re phatlale ka ke motho e leng gore e ne re harvitize a ba batla gore a tsamaye le nna ke ne ke nna gaufi le ko e re kopanelang teng so ke itsamaela ka dinao e tla ra go chaisiwa ba bega re tsamaya re tsena ko lwapeng ra pheka mo gating re tsaya nakonyana gole re buisana yaanong ke a mmotsa jaaka moeteledipele ke re moruti e le gore o sa bone kgang ya go tlhokagala gore at least gore go fotiwe gore ba ba reng ra dumalana ba kae ba ba reng ga ba dumalane ba kae gore go tsewa tshwetso a ba nthare moruti mo tirong ya modimo democracy ga e bereke a re kana go kgonagala gore ba ba dule mo tseleng ba ba nna bantsi go gaisa batho ba mo tseleng yalo e be le gore ko bohelong le heletsane le sela morago so se e seng sone ga ke gakologelwa nako nngwe jaaka re ne re ntse re tsamaya jalo e be le gore ra go rapela ko sekolong sengwe ne ke nna leitinyana so ga ke tsena kwa ke tla le go simolotse go beile ditilo di heletsela jalo ga ke tsena Father Mokefane a ba emela mo setilong a ntshupela mo setilong le kana ka dingwaga almost a ke tswe dingwe ke ngwana ga kwa mokana a ba emela ntshupela mo setilong mme nne la tlhaba ke ntho be ke sa nne mo setilong ga re tswa ke mmotsa gore yalo ndala go iragala eng a re ka segaešo ga moeng a goroga mo hasiti mme re baeng botlhe yalo ka gore ke tsile leiti ke nna moeng mme ke lemoga gore gone ga se gore ke moeng ke gore mpontsha gore nyaga ke batle go bereka le motho o sa khipina yalo gore ga ke a wela ga ke a go wela ga ke batle go le jela nako thata ke tlwaela a itse gore Father Mokefane e ne e le molemi yake yaanong nako nngwe
ke mo raya ke re ke batla kuku ya Setswana a re mo go nna ga go teana yaanong o batla go mpolelela gore a o emelela o ya ko Zimbabwe tla kita gore o batla kuku ya Setswana ko Zimbabwe yang ke a mmotsa gore ga teng dana a re gate kgogo tse dingwe tse ke dikuku ga e le kuku ya Setswana rene gate ke yone kgogo yaanong gore ko bohelong ga ke a go wena re mo kgweding ya Thataro a ke re ba kaone la tsamaya na go rapela mme ke batla gore e re ga ntse le tsamaya jalo le gakologele gore Father Patrick Mokefane ke ene mosimolodi wa gore go tsamaya go rapela mo dikolong le mo ditleliniking mo tlhokweng e ne a re ngwaga wa bobedi ga o late a ke re ngwaga wa ntlhane re le thule ngwaga wa bobedi dikereke di di nna 7 mo nakong ya gompieno almost around 27-28 dikereke tse e leng gore di tsamaya di rapela mo maemong a rona e le ga go simolotseng teng ntate Patrick Mokefane so le nne le itse gore ke boswa jo a le tlogeletseng dilo a mowa wa gagwe go ba le kakagiso ra leboga ntate ka maedi a go bere yo ga diswa ona o go ya ora mas better ra leboga ntate for those words indeed we learned for that was fearless le mo kerekeng a kgona go bua ka condom and how he was a pioneer how it's HIV. We thank you for sharing those stories that you really put in Peter, the time when I was a Kuchonyani, the little pastoral colleagues, or whatever kids they were born in that they were never seen in the job. Me, Lady Simola, Chishwa, and Kamola. I got told about my room to get again. Nigeriya wa gari da zama kuma ya da tauka ya da lemo ya da kabeji da duk da korasi are nisa pastoral colleague wala ta kama da wannan ba su da ya da pastoral colleague ki tile go bua ka Patrick Mokefane ile re me ana bitsa re ke monkana gagwe le bana ba ba ga go ba itse ba gore ke monkana go ga gagwe tota ka tiro ke simolotse go itse Patrick Mokefane ka 1978 ke le ko mo le polele a le mo tlokeng
tota re kopangwa ke moruti Naledi o ne a le a tšhikile le Kolobatse. Nna ke le mokatakisi ko Molepolole, Patrick ke le mokatakisi mo Kokweng mo. Katakisi ke mo go teng a gompieno ga lay minister. Ne re le bakatakisi. Ke le monnye ne le nna le monnye mo go bona go tswa 78 ke ne ke tsamaya le banna bagolo le gone ba hedile go thelete taba ba la go kana ba gaporo gore ba ina ile gore Naledi wa re uta tsamaiso ya church ya kere dibuka tse thari uta sengwe le sengwe le tsamaiso tota jaanong re kopana ko mahareng go na re tsa mo station mo ra mahala pe ke teng go ile ka kopana le Patrick ka fa le teng ka se le ntei go le bana bagolo go le thakenne go le khabutiro go re tlogetse go Molepoleng e le nna le Rege Freemasiele go re tlogetse yana go tsamana go thamaga go le Ezekiel Mosadi go Mankgodi go le Solomon Mthandi go Gabane go le Ephraim Mothala mme go le Batse go le Redi Phoko mo Gaborone go le Makanyane mo Kokweng go le Ntate Mokefane go Maharape go le Frank Modisa Utsile go Sosong go le Mogotsi go Medie go le Mmesetsagane Mkhosi ba ile bo ke setse ala mo paeng ga ke tsoe ga kae le Ntate amen le tsamaile yalo le Ntate Mokefane a nthata ke le monnye mo dibukeng tse tsa tšhetšhe nne go na le seo go twe Methodist ile go teng merapelo ya moso na e ruta Naledi a ise go nna Bishop ko Mathebeleleng jaanong ka nne ke rutwa ke moruti ko Molepoleng a le bogale go te Daniel Dodo ne ko tsenya a kile a nena moitamo a ga bone go le bothokwane e tsaka one mo mokwateng fela ka gore ke tsenyele iti uno tsena ka 9:30 ke gona a tsenya bese ka be ke tshwara ka pela merapelo e le a maitsebo yaanong ga re tsena ko Maharapeng Naledi a re ko wena o tshwara ruta batsadi ke tlabe ke e tshwara yala ka mokgwa a tshwanelo e be ke iwetsa Ntate Mokefane a simolola go re kgaoganye yaanong ke nna ko Molepoleng nna mongwe re sa bonele ka pela e le gore Naledi o ile Sweden ko South Africa ha tswa South Africa a ba ka bereka mo re go Botswana a ba thopiwa nna Bishop wa Mathebeleleng e le gore a gore a go kopana gore bo a go tsega gona le bo Mokefane ba bangwe ba bothe ba ile ke lo siela yana a re ke monkana ga o ka re thagile yalo karaboi Bishop Naledi ha hetsa ko Zimbabwe ko Mathebeleleng a ba takwa a ba re itela re ntse re ba katakisi le Mokefane bana ga ke tšile dikere ba bele kana le ntse yala ya la re ka batla go nna ba dia go mmara na Bishop ba ba ntseng ba tsena ba re lathile ke ya ka go bona le ntse go utlwela botlhoko Bishop Naledi ha kere ke tswa ko Molepoleng wa ntseletsa a o batla go tsenya lerapo lerapo a ra sutse a go bona Ntate ko ga mo office ka nnete manta ga ke tsena mo office ya Bishop Naledi ke mmolela tenya go a ba kwenta le principal sekolo sa kgolagano ngwana ke go mo romela go futle go fila difo ka ntike siane yana ke batla lerapo le Ntate Mokefane o helitse ko tere ka sekolo le re sa bolela a o tsene mo university le ene ga ke e be go tala kwa gore re go bagantsha bonela lerapo le re be ra re kiriting as le helo la maroma go bua forest area o se tile games ya ga re sana re goroga ka mmanta ga matsi ke mo mo nyane ya bona le ba ke ya ga go a ke o go la ke itala betri mo mo nyawa
pe ukwano le na mukiri ba lo ri tingari ora na piso kana o le ri tingore sulo itse ore tare ka sa tsonta abare nela le ka be ri sibola le ntate mo ke fare ka 2003 ki hare ne ya eno ro bana ka ka biso o tso go ngala go mo le pulo le ya le 5 ine le ntate mo ke fane ile nna ile bo muruti bo tshabelo bele le go mo le pulo le muruti le tema le go mo ba ibe go nna le Joseph ine le monna go india go go etsi go ka be re ne ya ba bana ka ka biso nna le ntate mo ke fane ka tsatsi le mo re ba nkara mo go yana mme gone le ba ro para go ba porque no moto na ditura khala ra o ka ine ke ke mo le mo ko na manya ne mo na mo ra tsaya ra tai o ibitse ka nna ke tai di setsa go mo le go le ke tsile nna ke ne le sa ka ka ke go pa ya ro khala ra ro ti re tsamaile ya ro le ke mo ke fa le ena khala la ngwana umurutu tsentse ro bara ka biso me a ka lo o tsa ba lo ga a tsa go nna le mo go go ntse ta go pele diye unto gara ko a tsewa go wa ta go ne ro bara ka biso a ba nna mo ka ite go ra go re mo wa pe le khara o mo go nna re mo wa pe ke mo go wa bona ba thuba le nna ke la tele tsanta ka itse ka mme ka go bona thata ya nna a godile le na kwa la ya la go tinga chaise bona a tsere sela le roka le mo tante le ka a go tsentse wa bua nne antare mo bara ya chaise nya le nna ke a bola dela ke setse ke le mo go be ile hafu ke somola dilo go go so malati a ba go ke chaise a tsi yo kana wa bona kyo khara la ibutsentse go ba ka ka o tsere mo ntate mo ke fane ka ntate mo ke fane ha re ba mo go la go ya ga tibiti wa ga wa bone tamana se le ya ke thabagin to ye mo le mo ke weditse tsiano ke burukile bime ke ga bona mo khala le mo ga go le wa na manya le ntse ka ya o ntshwaise ke o ditse tsa go le pole ke tele nna ke le se go tse saranta ke laela ntate ka o ruti dimetse go robetse ke sitele le la se ka ona chaisa ne ke mo thola ka megala ke tshwenya khala la gore ntate o tsugo di ya mo a re nya o te ke tsho ye malaka ke ma wa ka ile le le la mitio a tsho go re se go ma nyala go ga bantare ka kana ga tsala la go a ke nyara mara kwa ke ha mo tsore ke mo tsamaisa ka temana e teng gape ke sala na 55 temana a 15 years minelo na molekane wa me kala ya me tsala ya me e di tseng nayo ba re ne re tla ga kolla le mo go monate re tsamaya go dunya modimo re na le tsela ba ba la ka tsa go se re ka italla ka me ha mo le butili le la metsi le butili ya la metsi thakanya le go ta se kwa di go bela go ke tele possible ntate ara ifi amen Nare bora nare bora kata mereka. Jawab ni. Ada kau macam tu ya. Nya, nak 1970 le kisi kitu ya. Nak kan di teatro salona kan. Di kibela kiti soyo church history. Yo file nyo buruti. Le lewa tadare bishop nale ni wole fala na kale. Yana manya ni kitai bua le kala la wole. Harur di page na kitse yemu. Ndio ipo kwa sema shida pela pizza sisi sela dela. Otawo bua le rona kanta so far isile ka musino ja mo kerki.
Ni go na le dikgatlhegelo e tshwana le bo scout. E nna ke batlang go itse thata gore o ne a tshela jang. Ka gore mo kerekeng re nna re mmona a itumetse. Mme scout ke yana se tna se gagametse. Mo wena gore seo ke tebo. Ke re ga re bitsa se buisa. Sariano, once a scout, always a scout. So, because I give it tired, but I'm still a scout. And I'm going to die a scout. That's who, what was alone, when I didn't travel with soda, when I didn't travel, I talk a hard. When I didn't travel, when I didn't travel, what was Jamaica? When I didn't travel, what Lela? When I didn't travel, how you do re kopane hano sokologo leno ka gore mohla wa go kgaogana le ntate Mokefane o se o gorogile le itshwarele le lena le na le re o se ke na ke re hong ha ke na ke re jwale le itse gore ke le ka go dira ena ke gore le nna ke tshwane le batho mme ha nako tse dingwe ha go tewe lo bua ka motho go na le batho ba ba re go tewe lo bua ka ene be o ka re le ha se ha toga ke tsele o ipotsa gore ke a le ke a gore tota ka gore kgotsa ga gona se se ka buiwang ka motho yo se se siameng se o ka eletsang batho ba se mme go na le batho ba bangwe ba reng go tewe lo bue ka ene potso ya ntlha e o e botsang ke gore how much time do I have o mpha nako e kae go tsamaisa ka gore there is so much to say about that person go tlala ka kgetsi jalo tate Mokefane ke mongwe wa batho bao ba e re ga go bue ka ene e be le gore mathata a gago e nna nako mathata a gago e nna gore ke bua eng ke tlogela eng betso ke kopane le tate Mokefane ka ngwaga wa 1974
Really go campaign ya scout, mo tin jamboree. Nagin exam kili mushimanyana kele scout. And I was an adult, was a leader. Me unata a eteletse ma scout pele. Ibile ka nako eo, he was a commissioner. Ele mo golwane mo Mosupatseleng. Se se ne se mo dira pharologano ha gare ga batho botlhe ba ba neng ba le mo kampeng eo. Ne le pujwa. And then re bitsa re ke trouble. Wa itse go ba trouble ake. Jana rona ne re mo nickname bitsa ra trouble. Ha e ta wa ke yo ra trouble. Re ra ya pujwa na ye. And indeed, Silosena se se harologana ntate le batho ba bangwe. Se ne se dira gore re nne matlho rotlhe. Ha ke dumele gore go na le mongwe yo nna tswa mo kampeng eo a sa itse ra trouble. Na gore o ne a sa tshwane le ope gae. O ne a apara trouble a le nosi. Mme mo sengwe se ntate a isupile ka sona. Mo nakong tse tsotlhe tsa direla Mosupatseleng. What did they do to around? The Hopola Gawa 1976. Lahai Jume Park, Katamunga. Repa Ganyata Taibu, 10th anniversary celebration. Arabere, Wawaren and Note. When the Hopatelesa were punished, the Pofiana Magalaya, the leader Aronavare, Talanetica. Really? Ratrawala abad. Arabasahuri Hurile. Rare Mutujori Salamits. Aragan Mutual, that Hurile, Luturile. Apala or Remole, what to relay. Menta caps. Narishula would die bizarre the Ravara Temporara and Senate. Avana Sijanu. Abu Alebona, or a sanitary rebeing the job. But I trouble her moment at Tenagana, I will have to say, Mary Nella me would not job. He was a counselor by nature. When he put the one table, Nera Marsh was a quaint kind of a room. Yeah, no one tower ya. Hong ha. He can take, I never did. Always a mediator. Haraka cannot have a Mr. Arabate. I won't get it. When I was for the Tapelo, this is the Laya, no. I want Najana, the Sunday would be able to move. That night of Mexico, the penny was still the Santa, when I for Petty, Codiso Yamwa, youth development. I see over in the Dumela, one of the Sundays are for this way, that's against St. John. And I think that's why he joined Scouting. And that's why he stayed in Scouting for the rest of his life. So that's how we make. When I commit to serve God, what I never would tell you would be a and I'm going to learn what? I said, I said, King Rona Masupatsela, Amakona, that's about root. Cover any would be how a scout, you must be a Christian, you must serve God. One of the fundamental principles that's scouting is duty to God. Then how the Musupatsela, who was under the Mudimu, Hong Havar Holabokaide.
So ke se ntate na se bulela. O na le nako ene ha re developa youth programs. Ntate o na le very clear gore re dira phoso mo scouting. Gore be ra amogela batho ba ba sa inele mo modimong. Ene na dumela gore re go tse o le raw. Re be re tla re go turn around. Gore o dire le modimo. Ka gore ntate o na a dumela mo modimong a itlhophetse modimo. Betso ntate Mokefs o diretse lehatshe leno. O diretse lehatshe leno a le moeteledipele mo sesupatseleng. O godisitse ba bantsi ba re hitileng ka diatla tsa ntate Mokefs. Ke a dire ke na le ba gongwe re ngakagela ka dilo tsa banana le tshele le tshele. Ka nna ke tla be ke bua ka scout. Ke be ke ba bolela no, nna kana ke se ke leng sone because of scouting. And ha ke bua scouting, ke bua ka bana ba tshwana le bo ntate Mokefane, ke bua ka bana ba tshwana le bo ntate Moletsane, ke bua ka bana ba tshwana le bo Rre Mahubele. Those are the men who make us what we are today. Ga ke le gapologane ntate Mokefs betso ka tsatsi lepe a ngadile. Not even once. A scout smiles and whistles under all difficulties. So when I was able to come at the Santat, Kaware, Unasa, Ukwane, Mongala, Sabimele, Mohomale. And how ngala, you are creating even serious problems for yourself. We actually need to high right. And not what must Barcelona and high right. So, when I said to me, this doesn't make carefully. Yaga kibile go rutiletse scout. Ga ke itse go rutilele ka maga of mo Botswana. Ga ke itse go simolotse scouting ka maga of. Mme ke tsene ke mo itlhela. A tsamaya le maemo le di-ranks tsa sesupatsego. Go itlela nna mo go teng yaga kibile gore national commissioner go bidiwa go te Akela. That's got the right Akela. Akela ke moeteledipele wa maphiritswana a manyane maphiritswana. Le re ba bitsa maphiritswana. Go dira ba bitsa the Cub Scouts. In the national commissioner responsible for Cub Scouts. Ntate o na a member of the national training team. Kwa gone ke gone no ka itse gore ha go te mo ke fa le go te wa ba. Antsa tsega le wena. Are for the exercise, very tough. And what I did, what a tagara. Nanta Sagaya. They don't answer punish. When I went back, I know. When I went back, I know how to out on nights more than they will little only knows. Well, I go by people like it. Me, you have not allowed me to say I would bench. Because I would bench. That when I lived in Harry Hapo, I lived in Colorado Tamu, Range. When I look back, let tell was a trained with scout leaders. So let me group yan. This is the future leadership of Botswana Scout Association. Ngaba supa go biebela ke bona ba ileng gore kana kwa scout sentse se tsale ups and downs ba ne ba emelela ba phika scout mme antsa le teng ale hata se ba rona ntate Mokefs ntate o tsohalla mo scout
le a godile a lwala o na ntse a letsa mogala a re ba kae bana a lo ntse lo a ba tlhola gore na dumela gore mo go ene ga ra tshwanela gore re phuaganye basupatsela re tshwanetse nako tsotlhe re be re ntse re na le bone re ba emeloteng nako e nngwe ba nne lo le teng in the early 90s ha go na le land grant ha go itseelwa ditsha mo kgaolong ya mo go ditshane ke re setse re hudugile kwa dimephaka ka ko tamong re le ka mme le bone re thibelela a be le gore batho ba tla ba itshekela plot ya idume ka ba itshekela plot ya idume ka ha a re tla mongwe ba re thipa gore ke mang ba be re decide gore ya re mo latele ne le re o mongwe wa le colored bekebe wa le colored ni a tla ra mo ka sentle la mo latele ra tsena ibla ri ana bona gore ke mascout ya ba change ka speed ya se fatsa go se change na wa e yo mo pala ma ra be ri bua lele ila u go ya lu ya hotel aba emel asare la ena aba tsenela ka ha tsenela ka mo ba ba e ile go tsa khobona ha ba ba nta tele mo thwantla go tlola kwa petse ka re ya nsiema re dule mo nna nta te re sa iketla a se ka re tshwana re boela go wena ba ga eso yo ke buang ka ene ke ntate Patrick Mokefane lo tla ke ntate rena go se ka opine re bitsa ntate he monna yo a neng a le pelotheng monna yo o diretseng tšhaba ya Botswana ka lobaka le makantsa tselelo Tate Mokefane inspired us, he motivated us, he mentored us, and he fathered us. O tlhokagala jaana ntse e le rra rona mme betso ke rata go raya le Mokefane le ba tlo ra Mokefane kaofela le masika le ditsala gore Tate Mokefane o lo le ntwa e molemo ntate o bolokile tumelo a re lokolle mma wa gagwe go roba le kakana e mafungwa asu kwa hore ntate o dira ka nnete ile re ithutile gore once a scout always a scout. The word scout whistles and smiles at all times. Never so I know such Twitter. Since that then I was sitting around the show. You the scout is on the lieutenant Mokefane. Yeah, the 2018 was not one as a work as I will number. You are one there. You are provided not to do E875 BTO. E875 BTO. Ao quero chutar a mão, ao quero chutar. Eu sou seguro. E875 BTO. Eu trabalho sempre na Rona, que lá também. Que também que vai vir de carro bom, mas vai. Esse cara vai lá até Monaco. But teaching colleagues, teaching colleagues.
yo hano ho bidwa thuba bontsi ke tswa ha share nga mo le bolla ha ke no ali nale le ntela mo le bolo be ke simolla ka ho dumisa mme ma mo ke fane le bana ba ga ba la pala ga go ba sika go bothe ba gaetso na tsela e ke tsamaile le ntate mo ke fane ke telle thata ha ke batla go tsaya lebaka mo go yone mme ke tale ha dintlha dingwe tse e leng gore ke dikgwetlho tse ne ra heta ka tsone nna le ntate Mokefane ko motseng wa Thamara ka ngwaga wa 85 up to 87 ne ke le motisa mogoko ba gaetso ko Thamara Secondary ke te go kopane le bo Solwana Dinko a sa tsaya lekananyana ba gaetso nna yo halong ke le a nako mo go le thata ya lentswe re thasetswe ke ro mongwe ngwana go a tsena mo Thamara Secondary ka tshwana go re ke ipitse ntate Mokefane le gone maswe a re ngwana go tsena le itiko lapeng basimenyana ba go bala le ene mo nageng yaanong ntate Mokefane o montshitse le iti maabane ka re mme ke nna ntate Mokefane ke bona gore re o hela ka ke bona ka teng o tlo go ntsha dithapa ya mo ile a simolola mšia ya wena o se nnang ka rang ka molatswa bana mme le tshwantse le teng ha ke akanya ka ntate Mokefane ha na monna mogolo a ka ya mapela o na ka molatswa le ena molathalhatsi mme reo a re tshedisa go ke dibekele a tsena mo sekolong a roga ka matitšhara a me ka re ke ipuela ko kgosing ka re ke ipuela ko polisi sekwele sa Thamara Secondary unfortunately ne le sekwele se ne le primary school e convert to a secondary school the community ya Thamara ba sa accept go thelele re simolotse ka bana re hile bana ba 160 out of 160 ra bana ba le 23 batsadi ba gana go ba isa ko sekolong se ra ba ga tlheretse ministry wa re tsenya a letela go o peo ba ka go tsena sekolo o na le mo hatse ka go ka go tsena sekolo ya no ke ra gore re o ne le mongwe bana ba go ba ba tona ko sekolong a sana le bana ke tsara na le bana ba le bararo ya no ke bidwa mošianyana ene o bone gore ke bidwa ya ile la bo hello a ta go sekolong a re o batla ngwana go re ka lunch a tšhaitse mo sekolong a se ka tsena after studies le dithuto tsa motshegare a se ka di tsenela ka re ga go kgona a re mo ta tswana go re kgona ka re ke bile tsa mapodisi ntate ke a simolola yaanong a tsaya baesekele a ema ga ke ikune a sekole se go rutlo o sala mo bana go mona ba raelo pele gore basimenyana ba se ka ba mo kgoreletsa mo tseleng mme a re dikwele di bulwa mma ngwana go ngwana wa ta ko sekolong a etlang thare motsa mo ke tlo go ripota go ngwana o motsetse kae o motsetse makana ka molao wa education ha ile gore go na le ngwana mongwe mo sentse mo sekolong a ka raganantsa a belaela ke kopa le bolelle re tere tsele ngwana o di kgapelele re mo ntse mo sekolong a ba rwa re ke ra ba re ke ra gore rona sna maitso mo masong ke ne ke protecta ntate Mokefane ke bona gore ha o ka ta go thapatsa ntate Mokefane a ka nthapatsa la swaile ka ibitsa ntate Mokefane na pata le ka tlhaloganya gore ke ene ke ria ntate Mokefane was a humble man a ka ne le itse ba gaitso hata the only problem ya le ne ke na le ene hela ka ene ke gore ne le ntate wa Mosotho yana ke sela ke a bua le ene and I have never won the argument ya teng ke mmolela ke a bua Sesotho ke mmolela to hela ntate Mokefane Sesotho is Setswana badly spoken and it's the other way around
Setswana is Sesotho back is spoken ka lenyana le gompieno ba mpaletse Basotho la ka ro ba bolella gore o tlohela ha ngwara o tla ba ra bana ba thapole chopboard ntate wa go tlohela gore o bua ya ha go tlila go lo ka go phimola kana o go tlila e se go thapola ne ba se go kra gore Sesotho ba ga etso le ka dumane nna gore Sesotho is Setswana back is spoken ya gore ba ta hala hela o ba ta hala hela ke re there was a time in Mohape ene auta botuku mo go maswe chairman ya board ka ta gore community is accept school sa teng chairman ya board ya school na tsa ne le politiki gape le mo councilor a tsa speaker a tsa ba mo meeting ya school ana re bana le skala retsa machiara ka di second hand to so bana school se di primary school se ko betile tsini kiraro you can imagine auta go thunda le mo ke bana ta go nna nthare re ranga go ntsia ka go a ina gona sepe ha re ka go khosi support mo go go gore re second hand kana go ya mo go ba le ke sebela second hand another time ke harele a le mo classing ne ya re Thursday le Friday e be go tswa di baseng kwa Africa borwa tsa go phisa ba ha ba goro ga yana a wa huta kana wa re ba tsana hela mo classing le ta ke batla mo sadi wa le ene mo ya te o tla ba to mo hela ba tsa di ga tsa ba ka go ro ke ga go pi ta ja mo ke fa mo ta go na nthare a ora a ko khaleme ka ke khaleme ke ring wa bona gore go ha this is mother nature se har ka khona ding wa bona gore ru wa yala le body chairman a bodu di dira yala ya ke ra gore ke di khoto tse di mme ka le ka go ya go khosing ke ka go ya le go khosing ba nta thalla go le go rra le one ya go uthadisa ngwana ga go ka re ke a go police le police ba nta ba go ga bona mola o e leng gore ha monna a jila mothana ka se ka kao gompieno ko le setse go change ke ra gore these are the things khoto tse ke tsamaile le tsone le re mo ke fa ke ra gore ke tsone ne ye mwe ya gore a ne ba tomoge mo classing ba tswa ne ba nna ba tomoge ala ne ka bitsa staff meeting ka bolela matšhiara ka re ba gaetso ke ne re ba tsena hela ka ga ke a no go ta tsena hela ba bitsa ke ba ta mosadi a ba tomoga le ene ka re wa hi ba le seng ba ne tela tsara Mr. Somma mo Piscoal kila ta ke le minare this gentleman is uncouth disrespectful hey nah this is mother nature ska bua lo tseo go ga tsara sekole ga itse lo tseo ena o itse mosadi wa go teng mme ba sa di ba ba teng ba ba ga tswa ka ba bona go teng ba tsogetse go itanna kerabre ke di kwa ra mo ke fa di nare kula are ka go kula matsiara mangwe ana a tswa go university kwa ba ne ba santse ba khotsi dijo tsa difeke ya university itala ba tswa a go loe le batho ba ka ntate mo ke fa nota ba e se mo a ke karaka ba ra pelle ya la ka bona re ba thoka thapelo ba se ba ka khona thapelo ba ke ba o sa tani ba se ba ka khona minera tsa mahela ya lo ka nna ra pepete tsa hela go ithela e ba hetsa bana ba go rra ba le bone bo rre ba bana ba high school ba hetse mo sekolong ne bana ba imana hela ba re thusa le ba bana ba sotse go feila ne bana ba imana ka ba re thusa mme $100 le bodi ha mme ke ra gore mme hela sexy ba ra so sexy di melang sone ba haitse o na re tsholela moitsi la go mo le kololo mo golle se kola o na re nyalla selwana ke ra ke na le moitsi ya ne go mo le kololo selwana ke ra gore ke mo hatsa mo nna o na ya go mo le kolleana itimela hala thata ra mo hala seo ba ga itso ke re ka le ka lo ke re a mo a ka ntse mo ke fane o robela ka kaisa Vale, voy a hacer bueno, también está aquí. Se quiere esperar, me han hablado con la
polema kwa a tswang ke le inele le di tshware go ba se ka se se ga bona motlakase ke le di se ka ba di bua di le na mo mai go le ba ka ha bona ba go le na Jesu. Mme Mam Kefane le ba lelapa baruti ba me ba ba tlotlegang. Bomme ba Mothers Union le ba butegela lotlhe dumelang gape ka leina le le maatla la Kgosi Jesu. Amen. O buang ke nnana Sintiro Neisego. Ke kopane le Mam Kefane ke le ngwana a ruta le mme tota ile kgodisi ba sa ruti mo sekolong se le sengwe mme a re ntse re le mo tsamao re Mokefane e le ntate e be go raya gore yaanong ke nna motsadi wa ga Mokefane ga ke ntse ke le ko sekolong sa Gaborone West ke tlelwa ke mokwalo gore ke romelwa ke deputy lekwalo la teng ke ntate Mokefane ka itse gore yana ke dira jang mme le gale ka ipaapela ka modimo gore modimo o yena o mphileng tiro eo ya buta bana o yena o mphileng tiro e ya gore ke nne mogoko mo sekolong jaanong ga ke tla go bereka le ntate o tlo mpha maatla le nonoga gore nka bereka le ntate jang mme ra bereka bongwe le thata le ntate ne re itshwareletse thata ka lekwalo la bakolosa kgaolo ya boraro temana ya bo 24 e buang ka gore re dira sengwe le sengwe re se direla mo nonogong le mo mateng a modimo mme ne re dira jang yaanong ya ka re go ntle na setse a buile ne re le di-community school jaanong madi re iwa madi ke goromente re sa dirise gaps goromente na re romelela cheque e re bula account re be re bona gore re dirisa madi a jang mme yaanong go na le dibesa mme gone goromente a romela batho ba batlang go tlhola gore a mme re tsamaisa madi a sentle tsatsi le lengwe ga tla di-auditor ba audita tota ba re bone pele ga ba senona ba re bona ba go besa le supplies go a auditiwa ga go senona go auditiwa after le 3-4 days ba tla gore fa report re ntse mo ofising re ka kwa ga deskeng la Ntate Mokefane le besa ka kwa ke di-auditor tsora ne ba le bararo go gae ba rola gore nya re bone dio di tsamaile sentle ba di atsa go tsamaile sentle mme go na le dio tse dingwe tse re di kwadileng be ba bula dibuka ba di ba mo tafoleng Ntate Mokefane ga ise ba bante gore ba bue sepe gape a ba tomoga ntse mo setilong ja a ba tomoga a re hei le kgwetlhile dibuka tsa bona ka phele e kgwebe ga mala a re hei ke bona ntshotse ga ke re le rile dibuka di lokile jaanong ntho tsena ke ntho mamangjonse le le kwa re le mmane mmogo ya go palela dibuka jaanong o tlo dira mo ga ise go tlhole bo auditore eo ya boela ko go rona ga nako yotlhe re na le Ntate Mokefane ka gore ne go tile a tle go baakanya dibuka ke solela re le gompieno dibuka dintsi jang o kwadilwe ka peneti le didieletse go phimong yaanong ga re itse gore go tla diragalang ka gore Ntate Mokefane a ka tlhola a boela koo mme e le gone nako ya ntlhaela re bona Ntate Mokefane a galefile mme se sengwe se nne Ntate Mokefane a sa se rate ke go tsena late ga ke la ntse nako tša nkile ka nna ka ramosamaise ka a mme re mo tirelong ya ga ntate tshedi wa itse na tsena ko GWest le bongwanake ga nako e tšhaile ba sa nne train
re ne re ba tlogela ba tla bona gore ba tsamaya kae. Ntate was particular kana moruti buane le ene o ile ka kganya le ya nne ke kopa gore ba lelapa ba tshware legacy eo ya punctuality ya gantana gonne punctual ya ka ntate naka se sengwe se ne sa diragala nna le ntate Mokefane ne re bapile le police station yaanong mapodisi ka gore bone ne ba dirisa gaps ba nna go te account e na edi ba tla go rona ba tla go gopa resources ka gore nna madi a rona ne go ka se go tahedi jaanong re le re ba thusa tsatsi le lengwe ntate Mokefane ga a tswa mo sekolong o rela go tswa mo sekolong ke T-junction a ba sa ile mo stopong a ba tšha kgona hela a tsena mapodisi ba mo emisa mona mogote ga o a ema ko stopong ntate Mokefane gore a amogela gore molato a re maponesa le senya dikamagano bare ga o a ema mo a re kare a le senya dikamagano bolelela gore go simologa jwale ga ke batle go bona leponesa le te go West molato wa ga Mokefane o cancelo ka gore o rile go se ka fata op wa leponisi ya tla go kopa sete ka gore ba mo tshwara mme gona a na dirile molato ga ke bua ka punctuality ya ga Mokefane ko tlelaseng a bele e lla o ne a sa tsamaye hela ke a itse o ne a setse a na le problem ya go tlhotse but o ne a taboga ne go tlwaetsela gore ebile ga re tsena go West ka mme nna ke na le eye ga ta go join ne re tletse ka re ke bana ba banyenyane le itse ba bona ba iketla hela mme ka gore yaanong ne re le teng nna ke na le ntate Mokefane ga belele go tabogile ga toga ga tabogile go na le nako e kileng dingwaga tse ne re le mmogo ko West re ne re tšhukumisana moga ne ba itshela sentle gore Gaborone West e tšhukumisana moga jaanong ke re berekile thata sentle le ntate Mokefane e le re o bonolo mme a sa batle go itirelelwa hela. He was a principled man, a man of character, a dedicated Christian. Ne re hapana halele hale ka gore nna ke molonto ene ke mo Anglican go na le dikgang tse dingwe tsa tla di bua ke moragere enta that is not biblical nyaya mme re godisitswe ya le ka re godisitswe ya le rona re godisitswe ka dilo tse dingwe mo lontong tse di seng biblical tse e leng gore le morena Jesu rile they make the word of God of no effect the traditions tse tsa rona ne re ra le go bua dikgang tse dintseng jalo le ntate Mokefane mme re tsamaile sentle thata e le ya ka ke bua ke santse ke le ngwana mo lapeng ile ga re kgaogana jaanong a tswelela le dithuto tsa re Mokefane se motho o batlang go nna hela o simolotse a ruta ko primary a ruta ko junior school a go hela a ruta ko senior school mme a dira tiro e yotlhe ka banentsetselego ka dedication ka discipline e go godimo jaanong ke sologela gore mongwe wa bana o tla leka nna ke tla lebelela Tshidi thata ka gore Tshidi ke mo godisitse Tshidi ke ena ke mo godisitseng thata mo bana ba ga ntate Mokefane gore Tshidi make sure you are disciplined make sure you are punctual. God is a God of order. How tla late mo le ngwana a modimo o nyenyehatsa modimo ka ba go bua ka ntate Mokefane o re tlogeletse a legacy. I don't like the word rest in peace for my own personal reasons because the word says when you take your last breath here you take your first breath in heaven. So Ntate Mokefane is in heaven, having fun, without any issues, without any problems. So, we are glad and we thank you, Lord,
for giving us a person of that caliber, and we say, keep him, Father, and say hi to Ntate, because I can't say hi to him. I cannot speak to the dead, but you, Lord, are with him. Thank you, Father. Amen. For those words, let me summarize wisdom of Mamki ke mosadi wa me and then Mr. Mkefana ke amagala kola ka la boraro a re ka manta ke utlwa monganta kana mo le mo go tsamai ka mo le mo go ra in fact mo go mosadi wa mo le mo go ra Mr. Mkefana ra o le Mr. Mkefana ke be ke dropa kola ha ke be ke founela mamki a ke khantse ke bua se ke zo a re ngwanaka go ntse fela jana ke ne ke sa sole fela hanne ka nna se bui sa bana ba botlile Mr. Mkefana me le ka ipotsa ka Mkefana go dira twa ba ntse ke mamki a tshositse re among people ba ba ntse ba Mr. Mkefana a ba le lembo ne se mo sambolela gore nya go ra rena ka ba e go gore
e tswale ke le ngwana ga me ke se ke fana go swele ha ke a fela go mo go le ga me ke ke khabulo ya ke go ba se ke fana ka 1974 a le go mo go se primary school kora mo ile ke ipotsa gore na ke bana ba go ba le ba bangwe ba go tshaba ke se mara go tswa ka ke le mo le gore a ke lo sina le ba gaetso letso re me ke fana le mama ke fana re ba le go ne o mo go se primary school ka 1974 ha ke ga go ja ba then ke dira steps for ka go ba re me ke fana o mo kgato wa Boy Scouts una sa ke di mo class back the ka 1974 ke so go ba le ke first 6 no ke go ba le a fa mo kgato wa Boy Scouts se se ne se le fa si bua ka Boy Scouts o bile zen kitanta a lisa se in terms of Boy Scouts back then ga le bana ba masupatsi la re go primary na le tsaya no mo kgato wa Scouts ke mo kgato wa di football club o tsatsa di go not knowing what Scouts to do a discipline is where he was our father and our mentor. I'm proud to be here to serve the I am who I am because of Remekefan. From Kavala Remekefan, the Federation 7, higher Mutako, secondary school. Near Hakis at Getawasan Mutakali, Yarn, Lekau. Fortunately enough, I did not. You see the mood, you see the mood, but Baba says some more. About Harry McFarland and taken to look at what he would cover on a lay. I'm not even a long night of Scotland, Jordan, the Muslim. Young man. Had to have gone back then, something was ke ba go fa bana ba se ba se ba ga nang jana se se pasela sa ha motho maitsebo bopepa tombo ba ga tsi ke re ke ba ba yo ba na ga pele ba se ba se ba ka sa sa su twa go su na ga nang jana go ya pele se se pasela sa mo se ba to ba to go ma ya ga bula ga our ages Munga wa ke mo mana ile emente la address ke le ke mo la visa ke ba go mo dia ke sa scout rona ka fa o ba ka scout le mo ba bula le ma ri di tswa mga di dumela be ke go bone le lo tla re fi ba ka ba le la ke ba ke mo scout re ka fa mo di tutong tsa hone le tshaba kada ko sa rona mo wasna na mo tsa go crash ba nga ba ga dilo tsa na crash pe le hampi le ha mana sa ikuti tshare ya go ya ba hampi ba nya a sa ikuti ta ipona ka ya masepa tsala sa ga bua ba ba hampi ne se ke fa le motsaji hala le mo ba go speli you're not doing well you go all the way ya go ba ta go itse ba teng ba ga ona itse ba teng ba ba ro tse mo class and aba bua ka mai ano sa ta ko speli re me ka fa ni una ga go plate a ka go tsa ba tse ba re nesmo tshaka mo le mo be go na le ya so you could see when I teaching with this passion. This is why ke mo ha ro ga matšhala a o tla dile se le so because ene na na le go tsaki mo bo so le jalo ha le go susupa ka ga ga ra campaign ya na buta na go ka ina pak ai be pa ke le go ne go ha ro ndele ke le ga le ba ba ke na le go ne fa kana mo jana back then le ma pinswani ro go dile ya ro le tla sa ga se me ke fani even now we are still together 10 years back we were this scout ka sa scout ka atala ri na ba bona go tshwanela gore rona ba le ma scout a re ke fani re fe mo ka go dilo go di borara ga bolatlane borara ga bolatlane ke gore ba ba go dire me ke fani ba netse ga o tse go bona fanyana ba re go bela mo this is why they have some para you from scout ya dire ba dia borara ga bolatlane mota mo ka ba ra ba tla ya di sa re mo ke fane ka ke nna mo tobi a tla go bela ka pe a re sitse sa mo sola ja go la re tsara ga ile go bua
mongwe na bua re mo scouting go direla setšhaba na bua ba mmago ke so se gore re ka fela se mongwe because re na le 10 years re re go re dila go rara ra betse malapa ka nna 38 mariga le mariga ra identifya batho ba le mora motswa re isa dibubo re isa dibubo Christmas we do the same thing ile so se sa le so butwa from bonyenyane ile re mo ka fana go tsara hale go se se o bo ifa go di da go di go se se ke ke be le maso wa ke le go ke be asa aba ga se ba le go de very fortunately go le go le marna ba ba fela ba go university ba di masters la sa ke di masters ko re di fa at primary level go se ba go go se la ke se ba go mo to doctorate which se ke di mo re di fa. This is why we are having a cascade of the Matsai mental Mosulu. Because Mosulu is mental. You always look at him or how one Hepsika, negative the man. Right up, we can have a more. I would say he was an angel. He was a gentleman to that as much as we know about the suit. Bana ba kile kun ka wana matata re mo ke fa kile ko ba tena a lo na bi tsona le bo na bona ke kwa re ke fa ne ka se ka go hitla ba mo ba le so to re fa re mo ke fa ni la ha ke re ka ke ile le na ba kwa fen am do wa no ke mo ke ko disinfecte ke ya bona ma through mama ke fa ni re mo ke fa that then no ko le ta ke ke se fa no ko ke ke ha o na mo yo e be disinfecte re se ko ile ke na disinfecte through la palabra mama ke fa not only this church il est dit quelque part au Quran il est dit ya khanya ko la morel il disinfecte les guerres mahala ju ko fait be ko fa c'est dit vraiment ko jo ga ba jela ke sa ki ku bi ma ka even this art ka ki mala ko ke na hayata le so ko le be sa ji bi hay ji be hay ji ba ke fa ki mo tar mo re ma ke fa kada ku la ko la so re ko ke bi arare hasan bale ko ko wai na ko ko sama 14 kilometers fa ma ka mo ta ka ma mi ke fa mina me ka so ka ta le la ka ma mi ke fa asu tenka na ta ma ta ta la ni ka mo pa de so ko ka ba ka re mi ke fa ko se te mo ba se ta ka ni so ki bana ko le ma fa ni ko no ki be ne ki fa ko wala do ti ni ki le ngai ki ta la mu so ka ba ba yi so le ga mi ke fa bi ke le ma mi ke fa ni la khala lo le ma sisa har ko ko sinne la ba ni ka ka te no wa bisiwa on na I said na ta de yuri ba we leads but na te ne si shala fa lo da fa le elimu so buriti bo o bo tente mo khala ka khala me ki wo ha a ke ba la se li ki to ko me ki kala ko me o sa le no se ko ni le na fa ba fela ya I know ko do responsible le la bo no nya la ba sai ko ki du mala ke hari kita bisa remi ka fa na ka fa wa sir kina lere ko ni ke le ko ka le ata kwa ka re ka sha na la rewe me la ko ki mu ma ko grubi ya ke chene ele ke ba she le ya bora ra wala ta ile le so la ha le mi ke fa ma banin da hari ba ka re mi ke fa ka ha ko ga la story si mo sendi asibua ba bani ka sa mo ma ka ba no ka ko ke na ni so mo de ba le do de Calvin Jackie ndo ko na lo mo na do di Sidwell le ko campaign ya le ko campaign ka ha ra campaign na re ba ke wa whatever anything ku di papa ka boroto mo ko ka ko le ko ni so le ko tlas ba mo lo ko ba ke sa tlas but that same night ko na le tula ga na or ne ka mo na mo ku ba ke sa ba ke so mo ke fa ba ko to skepticism sa mo ke ha that means asma na ba ba tila kula na or no or na se sijan na hata ra ba jama pe ke do or na ka mo 6 or 4 that same day hala jam subu so ba tila na na ni mo na mo ba ke ku are mo mo la re za mo na mo la tule ni ba ba mela ba ta skepticism mo na mo ba tan ko za na pe ja ku ni ku ni se ku arondo ko mo ko ni ku ya mo ku we jo ni ro ya ma pa ke ali bisa se to ye ko pare ni arra bana mo je ku za ko je ku za mi ki zo
a re ke ntse makumanedi a re Calvin and Silver ya le tshwantse ka tsheko ka go tlala gae a le go go ka tsheko jaaka se se bua se re mo ke fanele motho o se le so o na le fa go a le mo ga go mo mme le motho na le mo we thought di go le go to le mo ha go a ga mo na mo ba tla re ba ha ka le na go in scouts a go duya mo ifang modimo ke ne ke re ka a le ka ba fa ke a le go to ba modimo Devo avere una ruta devo che fare. La devo una volta devo fare le mafuga. Devo andare a piedi e na perché l'utile va sorry una lunga ex-students. Ma non parlo no vorrei classe. Because indeed, he is the true definition of life. Santa ilimundo. Sabu beli utabana yung polisti. Remo kafan. Kali yang melimuang na musuh sama hansi. Muna filem itu muna bersih. Roja kali yang pakai cuma bersih. Mi roja kali yang berdoa namun siapa ada haruhnya. Am tanda bezang, aku bersumpah pada sivilisasi. Kuyakan kuyani, aku kefani punane si makrotuan aku siapa, alibara, lakukan nakhan ini sekali. Lekotron alam sana nari, punane si lekotron, madara, love.
Le totona la bobedi le re ke fana na le modi go di ba gape ke kutu la boraro o na file le totona la go tlotla motho yo mongwe o na le tlotla mme tse na go tsamaya ka ha o le motho o tshela o na le mapotwana a gago o editse ka botshelo. You are a complete human being out of the the how I talk a stupidity of the religion and do I talk a glory of the person of the soul. But we hate to me. Mitzi, you will have a solid citizen of the family. I do it. You know something now, most of the different outside of the human. Normally, go on me. Menino untuk itisa mayapi. Tanah menino wahai, jauh rotan habis. How was I to suma kemele? Lepas itu habis. Asal kamu terus serai terus, pun anda siapa pun aku sejuk. Berkesan. Aku selalu berfokus di mana. Kau selalu berfokus. Yang walaupun berkala yang semua itu berkala namun ini berkala anak bisa kira-kira yang berkala. Una arborisa calorato, arborisa kaput, yo poremos por arborisa kaput, elevada. Yara potanza caminho a luz muito caro. Caminho da patada que fala que fala. Mas caminho berbeda kau. É hari. Ya saya sebelum buat walirati. Juga belum kita. Ada polisi keluar. Ada apa? Una datang mana? Harus peluri itu sama beliau. Karena besar kajian sama beliau. Ada itu orang yang untuk orang mas. Kalau cerita, umina mahu. Alhamdulillah, mahir. Apa maksudnya penyakit? Kafani urut lajar. Apa maksudnya? Ni itu jenis. Ada kira yang mencari kalimat. Bahasa itu tetapi macam kalau mulut kita hari ini semai segala juga. Itu kalau semai semua itu semai. Kan harus berdebat. Hasil nak samai. Ayah kau yang tinggal tahu lah. Bahawa Ram salam rabu, rasa kau yang Memang Tuhan. Baiklah, memang Tuhan ini. Uji tobo dan punya bahasa Tuhan. Cuinya nanti boh, ada cara memang Tuhan. Baiklah, orang tu memang Tuhan. Baiklah, kita ini dia. Rafi jalan, dia boleh putus. Memang Tuhan. Batuba sebelum masih kawan si batu kawan sana berkumpul. Aita sudah mampu, jamu si jamu, mampu fan. Fan sama, anjar tu hari
Wale ndio ndio wanatoa makao ya Tibaleha. Wale wa makao kidio wana pale agirai. Hakika ndo namle bahai. Ipe kile ndo ndo fani. Santa sisi kile ndo hawali mtu msoro. Ipe kile sila ya ha. Ipe kile mina. Mina uskultuha sunyana. Dapat defali pejabat Milan, kita untuk hamsnya. Mereka bersama, bukan zaman itu bersama. Dengan kita berresi, ujian guna harus terlibat. Kita berinteres buat Milan, menurut bagi orang buat juga kali ini. Ini sudah sedikit itu. Aku suruh Uli hasu dan sawah haun sinti, awi berjalan mila. Na haji gereki, mi bukan haun sahal berasa. Kita bukan siapa yang bilang bahawa manusia. Satu setelah sama-sama mungkin, mi bicara. Kaya ka, hindi lakas na magsiro. Masih siya kaya walang ha, nag-organize ito ko talagas. Pasok pa ako, pero yan, kaya ka efa, is niya ka upeha. Kung ako kiluin ko lang, nag-wita na rin ito, laho na ako wali, Tuhan beri magelisah. Yang satu defani orang polisi jaru realila kan ni asal Tuhan. Mi realila ya, realila utelis. Realiti mah. Kalau coba urusan sendiri, gimana? Mi hai wela ke dapat defani realigo aho ini itu oleh anjali ia lego nak situ yang realigo amo kamu tadi kalau balik ke kafiso realigo kamu sendiri. Kalau Benjamin, ini awal kamu kilo atas bahasa Indonesia. Siapa yang bahasa Indonesia? Dia mesti pakai orang sendiri. Sejarah yang berfungsi ini ternyata boleh. Mereka ini winds of fall. Kita berada di mana? Mesti bisa ini. Ini kau mana mereka berada di mana? Nikiwa na smile ya nikiwa haraka kile ya roza ita rozwa mebebiwa babies haraka bina ya bebe baka na Farmers Association neighbor ko yama la de betala bataba dela kama mepera mo yata bina ye ita ikile bisa nyawo ya ni mafubara tena ite ya hanta kile ni
mogogi ba baruti ba bagano baruti ba Boy Scouts nna nkile ka nna le Boy Scout ma-teachera le ba ba rutilweng ke Remke Fund le rona Mafifaswana ba Mafifaswana Farmers Association leina le bidiwa Edward Lebogo ke mehano ke le chairman wa Mafifaswana Farmers Association mo tsokologong eno ga ke bua ka Ntate Mkefane ke batla go bua ka ene as a leader. Hantsi ha re bua ka moeteledipele re na le go etsaetsega batswana ka gore nako e nngwe ra re moeteledipele nako e nngwe ra re moetapele ha ke bua ka Ntate Mkefane ha ke bue ka moetapele ke bua ka moeteledipele mogogi e se motho o go kganelang moetapele ke motho o go kganelang le moeteledipele ke motho o go gogang gore o fitlhelele tse o tshwanetseng go di dira ha ke bua ka Ntate Mkefane mo tsokologong eno ke batla go bua ka a role model gonne nna o mpetile ebile ke itumelela se ke leng sone mo mererong ya temothuo ka ntlha ya tlhotlheletso ya ga Ntate Mkefane. He was a motivator. He inspired me. Ke iphitlhetse le go sekweleng ha ke tshwanetse go kwala dissertation jaanong ke le engineer mme ke kwala dissertation ya fana mme ebile ke remeletse mo mogapeng wa temothuo o ne le passion ya ga Mkefane. He was very passionate ka dikgomo tsa mašwi go ntsha mašwi ke iphitlhetse ke thusitse project ya gore ke ya go studisa gore na re le ga se sa rona batswana le palelwa ke eng gore e be le fepa batswana ka mašwi mme tswa re godisitswe ka mašwi ebile re na le dikgomo inspiration ya ga Ntate Mkefane. Motho o tla ipotsa gore ga ke re Ntate Mkefane was a leader mme tswa nna e le nna ne ke le chairperson wa gagwe ene e le ordinary member wa association ke raya olo a go rometseng le ene ga itse rompetile ebile ke ene nang goga gore ke goge association because le motho o discipline le mo temong a e dira yalo ka mowa otlhe ka pelo yotlhe e tla nako e santse le gale a batla mo go nna ntate a o baakantse dikgogo ka nako le ke etse re santse gore re bone jaanong nna ke tswa ke kota ka go association ke lebagana le gore trekere ke baraekere borra a lebatantse dikgogo ya re nna ke ka kare ke ka idea ya me mme tota dikgogo he was my leader e tla re ga go tsamaela dipula gore di ne o tla boela mo go nna Ntate Mkefane kana maroto di a ntse ke a gasitse yaanong ke a bontsha makala gore pula tsa ntlha ya magare a di o botoba teng ke a boa gape ke a boa dimedi ke kgobokanya balemi ke a bara ba gaešo a le ntshitse makala o nang goga. He was a true leader because as a leader you don't need office. You lead from wherever you are.
ona nkgoga e le an ordinary member ka gonne go go le mogwele leadership mogwele e le tsela ya go itshupa e le mogolo ka kgone ke tla le gona mothušwane tsamaisa tiro ke kgaolega ke bua ka Ntatemokefane mme tsona le ke le tso bua thata ka ene ka gore o mpetile he inspired me ebile a mpha nonofo ya gore mo ngwageng ke ka nna 10 ebile ke tsweletse ke ithaopile go goga mokgatlho wa balemibarui mo tlhokweng motho o ka ipotsa gore o tsaya ka energy kang go sena allowance go sena sepe mme o tsweletse o rotloetsa balemibarui go itshetsa le gone go lema go diragatsa ya tla supa re pepa kere energy eo that inspiration came from Remkefane. Tsatsi le lengwe ga sengwe le sengwe se weditswe go weditswe jaanong re tsa dirwalo tsa rona go le godimo o tla makala ka ite wa go sa smile se tsana le sone se a smile Remkefane ha le go seroro sa gago di o bona sana ya ona tsabolla ngwana maiuti ona tsabolla ego go a modira sa le sore mme ka se go hatso yone ka tsabo yo ke le mo fa ona hela lele ina tswatso mo go baba ka jalo isana ya tsinsi tse di ke ga go tse ke tsa baba se go hetse ka se go hatso e bone mo tsiya mo ba le tswa go ba ha se ka rata go la kere balemibarui a re tse temothuo ka tlhaga ke thomo e tswang mo dimong bona ha laola modimo gore le tla tsela ka mo butwa phana that wasn't the case e le thomo e re tshwanetse go re tse ka tlhaga mme re dira ka pelo yotlhe ka mowa botlhe le ka tlhaloganyo yotlhe ya rona ne le sekao se yo go betse se mo gonna le nna ke tla sa le ke dira kana ya me ka rata go leba gape bana ba Ntatemokefane ke ba re ha ba tlwane se o tlogweng kana mo di farmereng tse re di bitsang small farmers gore nna lwena gore go nne le succession plan yo go jala le gore ga re rata farming a ka rata farming ke tsela mo farming ya e dira go jala ke lapa ga ke a ba sepe ga ke a prepare sepe se le gore ga ke lapa go tshwanetse gore go be go nna o ntlhatlhamana mme ke le ka makala ba ga reng go ya go ga Ntatemokefane go na tsa mo go nnang dara nya ya go ke lapile bogodi ke phile matla mme le la ke bona gore go dulela Ntatemokefane ya a se twa le laola ene ya di tsamagela moragonyana ke bona go na ditšhono tse dintsi go morago wa Ntatemokefane wa ba se diwa wa lefa ya bona gore ya go nna botshelo mme a ke leba ke tsela le gore ya Ntatemokefane o tsa bakanya go nnile le successful ke sengwe sa dilo tse e leng gore mo sokologong eno rona balemibarui ke batla go se le rotloetsa ga re dira temothuo ya rona a re godiseng le bana ba rona gore re ka moso ba dire yalo ba tshedisa lefatshe le jaaka modimo a baletse jaaka modimo a laotse gore re tla tshela ka mophata e le yone temo e le yone
tsamaisa tiro e se ka tsana boentsi raiso ke re hela anda ke bane a robaleng ka kagiso ha ne ka opela sehela le nna ne ka opela gompieno ka re ba wa le manthusa ba tsamaile a ona o tsamaile ta ke bane ne le mokwatane ko Farmers Association ha ke re ke dira show mo tlokweni ne zo ke a re na di supiwa ya be ke ka ntse dikolbe tsa re nke fane dikgomo tsa re nke fane dikoko tsa re nke fane gore di bona le di supiwa ya no ka nnete ntate ba ba ne ba nthusa ba tsamaile ke a re ya re wa tate le ha ba tsamaile mo tae tse di kgetsitse tsa mmedi tsa le tsa mo le Farmers Association ra le mo ga le bitsa neighbor kukusana da wala da ganta da muke fani neighbor 2 minutes le bitsa ko dia mala le wala wala bua ganta le ga fine le tsaya mo me bibi ma wala neighbor ya ka ka ba ne wala 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 me da ba beza ma get down ko ba tseo le tsaya ganta Master of Ceremony, Mema Kefane, the family, kids, the church, and what people are here. A good evening to you all. I will have to break the protocol because I have to use English. It's a use when I end up speaking Lapa. My name is Alphonse Leah from Francis Town and from Mafika Coast, away. I come from 2 places as a young man. I first met the Mungefane family in 1986 when I was a lecturer in Supreme College of Education. I'm the pioneer of that college. So at that time, somebody tipped me to say, you need a piece of land to build your own house. If you are a teacher and you have no house, you are a teacher. So I listened. The same year, I went to the land board, applied for a piece of land. 2 weeks I had a piece of land. Just 2 weeks. There was no demand for land because people from outside except myself had the attitude to say, what do we There are people in there, so I can't breathe here. So I took advantage and said, no, I'll find it. So then I went. Then I got a message from my father yesterday to say, wherever you go, my son, in this world, establish relationship with your neighbors. Establish relationship with your neighbors. So that time, there was nobody around the place except there was a small clinic, four-room clinic, a primary school, a teacher training college downstream, and a bank industry road. Then in the corner here, I see this house coming up, 1987, 1988. This house was being built. They were using Facebook, almost like the one in the church. So I took a walk, went there to find out who the owners of this house were. Then I was told it's Mr. and Mrs. Mungefane. I said, where are they from? He said, from the shoot. Okay. I found my way in.
where are you from? I said, from Pakistan. Wow, come on, I'm such a woman to me. Raymond Kevin was full of smiles as usual. I didn't know them. But I was pulled by a certain force to go and see this couple. There's something significant in themselves. They said, I want you two to be my relatives. They all agreed. They say, you are well received. Once he did, they were not yet born, I think. But the other guys were born. So I was introduced to the sons and the other daughters. I was so grateful. Now that I had relatives. Because my other relatives were deep, far into the way. The Australian family, I'm sure you know them. They are my relatives. She's my aunt. But I wanted the closest relatives, so that when I misbehave, then they have to say, hey, watch out. So, God directed me to see this up. And I've been living with them for the past 36 years. And the story tells me that 40 years, something like the Mokefanes and myself have never rented past 36 years. So once we were there, I told them I wanted to build a house. They said, oh, manifest, where's your wife? Where is your wife? I said, I'm still new at the college. And my problem is that the government wants me to go back to do advanced studies, to specialize. I will let you know in due course. So I went back to the university. After 18 months, I was back. 1991, Botswana Society opened opportunities for Botswana to start building houses through the African Development Bank. So I built my own house. Then I threatened the Kefanes to say, watch out. The house that I'll build will be bigger than yours. It will be much bigger than yours, and I'll also use masonry. So when costs came through, I only discovered that the Facebook was very expensive. And the name of people said, hey, will you manage? Because these facebricks come from Rustenburg. I was worried to say with the apartheid that side, how do I start organizing? So he said, let me deal with the locals. So I built my house, completed my house. And now I tend to the neighbor. Not just a son coming through to say, I want you guys to be my relatives. Then I didn't know what title to use to Patrick and Memo Kefan. Then I said, Memo Kefan, let's agree what title to use as I talk to you. He said, no, the sister, you should say sister. Then we both agreed. So for 20 years I've been calling Memo Kefan a sister. Even myself when it's written. Memo Kefan, bracket, sister. Memo Kefan, I did not know what title also to use. Whether to say uncle, whether to say brother, or Malume. I simply said, no, he qualified to have all these titles at once. Now as I stand here today, I want to honor Patrick Kefan and their children. We've never fought. We've never had abusive language. Each time I visit their house, and as I leave the house, there will be party and they have something. Either pieces of chicken, meat from the farm. And the times they sent me manure, because they knew that I loved gardening inside the home. Generally, they have what is called an art of giving. They love giving out. Mr. and Mrs. Kefan. So I salute Remo Kefan, even if he's gone. But his journey is a great one for all of us. We'll never forget this great journey.
As I stand here, I'm not just a neighbor. I'm a senior citizen. I'm a scholar. I'm a teacher. I'm a lecturer. I started from college and went to UP, Madikoro. Some of my products are here. Why is that here? It's because of the discipline that came from Patrick Mukefane and Mama Mukefane, because they were disciplined. All the things that they were saying, you could see they were building you up. Even the grandchildren, they now know me. You'll hear there's a long-haired name gate there. I pick the check, I find it's one of the grandchildren. Either bringing something or it's an invitation to say, well, this activity. And once they have an activity in their home, I'll make sure that I buy a present. I'll make sure that I buy a present because I don't feel good. So, with these few words, Director of Ceremonies, I would like to say, Patrick Mukefane, rest in peace. We'll forever miss you. Mama Mukefane, your title doesn't change. A sister, a sister, a sister. I met the other guys who were working together in the University of Botswana and their families. I'm grateful for this day that I'm standing before you, talking to you in the Anglican Church. Hey, you have wonderful songs. As I live here in the chair, I would like to get the song as I walk back. Very simple songs. And they sing very simple songs. I love their songs. So with those few remarks, I would like to say thank you so much for the pleasant evening and the pleasant afternoon. Thank you. Thank you, neighbor. I granted you the song, but you forgot a lot of important information that I've written here. Let me tell you what I think was happening in the Mukefanes. One can imagine that they're coming after a long day of work with a very bright smile, calling on Mary to say, Mary, where are you? Mary would appear from the kitchen. And of course, that they would immediately give Mary a kiss. Sister, as you call her, in her voice would say, hi, but later on, sister will call that with that loving voice. I think that shows the love that you meant that they had. That's what I think you missed to tell us, but you'll tell us later. 2 minutes, 3 minutes. Yeah, you may say, so I have to look at the matter. I'm going to only say. Yeah, I told where you need a good mother. Yeah, Mamuki, you go me. Almost 2 million. Basali kirata ukifika kwa indika pili hatuwezi kueleza jinsi unaika kile. So kile kibata mki kile kama msese urenda leo jafani haji kwa kama kujamala hajinyani
ke le bolele hore ntate Mokefane na ile le kgaitsedi ya tota ha re ntse re bua ke motho a lebile setse ke tsene mono nte go nna ga e shitswe una nkgomo tsa bone ne di le merakeng ga ešo a robala le kgaitsedi tsaka ka batho ba bagolo so ka bona go motho ba tota ke kgaitsedi yake o nyetse ngwanyana a montle ke mo ratile thata motšhaba ba mosebile ke mo ratile hela thata so batsadi ba me ntate Mokefane ne le ntate ya maatla ya pelo nolo ya maatla ya nang le kelello e tlhomameng a e gasetsa mongwe le mongwe ha re ntse re le mono ka ke mongwe ba ba butswa pele ya reng a dile botshabelo re ne re itlha bana ba bona ka 22 so ba le lemoga gore ka na losoga le re ke gore go bothata go wa hela le sena le ha le dithelelo ka botshelo ntha le dipula a tla kgona ga a busetse go gana ha o ntse o re tsere lebaka jalo le lo ka bone di ne di go tshaba go di amalla ntate Mokefane ile e mongwe ba e tshwere ka segongwe a re kopaneng le dire mokgato mongwe o jaanong o tla nnang e nne senela bui gore e re ga ditsela di tlhaga re be re na le sengwe se re se beileng gogo ka nnete ga dira jalo le bana ba ba supatetseng mono re kopane hela nako ya teng re sa le rona fela sa le rona ba supela ba ba kopana mo go ya mala le ra kopana ra go keletsa dithelenyana ra felela le fitlhana sentle ke ra mfa go ka itse le kgona gore le ntse sengwe se se botoka go isa teng ya nna le se ke ratang go se le thata go be go e se le se go se le go re godile mme re eletsa gore bana botlhe le dingwetsi ba kgwenyana le lona bomme ba soko ba e mongale soko ba le tsena le gatlomeng ga o sa tshwara ka thata ka gale ka le ka gore le tsena ka go bona go di amalane teng le ka ga molao le re thuse re tswelele le ka se ka sokola e se se re itse mmaro ba go ya mara ke mmaro na le da na ka ha re ba ba tulo ba le ba go ba ka mo ka ite ka sa ite ya ba go la ka sala la thusa ka mo ba o anima e ba o tsepa go ka se se o ke go le se go go ba o anima ka ka le ka mi ka tsele ya ga go go di ya ba o ya ba la go le mi ga sa le na le ngwetsi na le ba go tsa bona na le ba kwenyana a re tsele mo go ya mala ka tela ka ma go ma tshele ke rata go le go hana le ya fa le hela thata una go ga ga ene mo ga ba dina ka mo go mo ga ga mo go le ke mo go bela ba now na ke lo sia ga le ka go ntse ona ne na le ga jana na le wa ya le go ka wa ya le bona mo ya le bona video e ra le ile mo ya na mo se tsamai me ba ditsala me le ba group tsa kereke ba le da tira le na ne se a o le wa mo se ka e misa lo ya ro ba ne tla ba tsena ka mo so se ka mo kgoletsa go mme ke tsora mo teng wa tsala yo ka la kana ka kuswa tsela e tswala tsala se ba e tswa okay me wa mo etsa ke pute bona ke kopa gore e se tirelo ya sekgopotso memorial service ya ntate go nefa mme tebe tsa khorasinya ke be ke le jala ba le gore ba ba tsebela 1 from 2 to 5 o baka mera abo mera pa ka ile tsa tirelo ya bona go tsamaisa tebisi a le mo so ke go bile se fela se o ruti ka o re tsena mo tirelo a ke na go dira ile ne le ya ka tsi o tla tsena ya mo na se financeu babana le le tsao mo ena la ka fa e fete le go ile thata e ne go nna le ba ipaka le go le sa terapi ya